Сәғат сайын, минут сайын біздің іске мәғлумат яңғыры яуа. Ишеп, яшінләп, құйып яуа ол яңғыр. Тамшылардан күлләр, елғалар жиыла, әм зор бір ташқынға өрілі. Ол ташқында соннар, сөзләр, китаплар, гәҗит журналлар, радио хәбәрләр, телевидение тапшырулары, блоглар, социаль челтәрләр, интернет сәхифәләре йөзе. Шул ағымнан үзеңә кирәк мәгълүматны аралап алу бер дә җиңел түгел. Qaysı dürüs, qaysı oylap tapqan, qaysı min күзлектән үткән, qayсында сине ялган көткән, qayсы ышанышыңны яуларга өмет иткән, qayсы инде актуальлеге үткән. Ничек соң алданмаска, адашмаска бу ташкында? Һәрбер сүзнең кадере бары дөреслекдә. Ничек юлны табырга шул дөреслеккә? Һәр вакыт вакыйгалар үзәгендә кайнаучы, республика тарихыннан аерылгысыз булган Ватаным Татарстан газетасы ил буйлап сибелгән милләттәшләребезнең тугры дусты. Аның укучылары авыл һәм шәһәр халкы, дәүләт структуралары, җитәкчеләр һәм гади эшчеләр, пенсионерлар, эшмәкәрләр, иҗат интеллигенциясе, кыскасы, бөтен Татарстан 1918 елның 12 мартында тәүге адымнарын ясаган әлеге иҗтимагый сәяси басма төрле елларда төрле исемнәр белән чыгарыла. Эш, Татарстан хәбәрләре, Татарстан, Кызыл Татарстан, Совет Татарстаны, Социалистик Татарстан, Ватаным Татарстан. Тик нинди генә исем алса да, аның асылы үзгәрми. Ул халыкка хаклык белән хезмәт итә. 15 меңнән артык тираж, 41 хезмәткәр, бер атнага 4 сан, 32 бит. Бер елга 200 сан, 1600 бит. Барлык информацион мәйданнарны исәпкә алганда, bir көнгә Ватаным Татарстан газетасында чыккан мәгълүматларны 200 мең кеше укый. Бер атнага 48 мең 32 квадрат сантиметр. Бер айга 192 мең 128 квадрат сантиметрда материал әзерләнә, бастырыла. Бүген 31 майда газетаның 29 мең 43 саны нәшер ителде. Ышаныш һәм сыйфат билгесе. Россия матбугатының алтын фондына кертелгән Ватаным Татарстан газетасына 105 яшь. Хәерле көн, кадерле дуслар, хөрмәтле кунаклар. Барыгызны да республикабызның иң элеккән һәм чал тарихлы басмаларының берсе булган Ватаным Татарстан газетасының 105 еллык юбилее белән тәбрик итәбез. Татар җәмәгатьчелеге Ватаным Татарстанны хаклы рәвештә татарның төп газетасы дип атый. Беренчелек әлбәттә журналистларның югары һөнәри осталыгына, баш мөхәррирнең зәвыгына, тырышлыгына бәйле. Хәзер бәйрәм чарасын ачу һәм сәламләү сүзләрен җиткерү өчен Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире Сабирова Гөлнара Ильяс кызына сүз бирәбез. Хәерле
qonaqlar, hörmətli xizmətdaşlar. Газеталар үләшәк. Bu sözler birinci tapır yankırağına bir gene diste yıl uzmanı indi. Kim okuy sizden? Көңілге пышақ болып падалушылығы сұрау да бір генә ел бирелмейді. Әмма бір нинди авырлыкларга, кыйынлыкларга, киртәләргә карамастан, көн сайын меңәрләгән тираж белән газета, журналлар укучыга барып бирешә. Ватаным Татарстан газетасы да инде 105 елдан артык укучысына тугры хезмәттә. 105 ел төрле чорларны үз иченә ала. Катлаулы елларны да, булганчык елларны да, горурлык һәм милли үсеш елларында. Шушы чорлар, шушы тарих һәм газетаны безгә алып килеп биргән өчен, үрнәгегез өчен зур рәхмәт сезгә, кадерле Ватаным Татарстан ветераннары. Алар бүген безнең алда, залда, безнең янда, әйдәгез аларга алкышлар белән рәхмәт әйтәләр. Бүгенге заман Ватаным Татарстан алдында яңа таләпләр куя. Яңа технологияләр, яңа бурычлар. Һәм без ул бурычларны лаеклы үтибез дип саныйм. Җитезлек һәм оперативлык, профессионаллык өчен һәм яңалыкларга әзер булуыгыз өчен рәхмәт сезгә, Ватаным Татарстанның бүгенге коллективы. Сез сыйфатлы журналистика сагында. Кичә Бәлдүр каләм бәйгесендәге ялланган яңа җиңү, мультимедиа редакция исеменә лаек булу, әлеге билгене тагын бер күрсәткече. Ватаным Татарстан газетасы һәр вакыт хакимият белән халык арасында арадашчы булды. Biz халыкка да, хакимияткә дә кирәклегебезне беләбез, белеп эшлибез. Безнең һәрбер гәзитебезгә колак салган республика рәисе Рөстәм Нургалиуллин Миңнехановка чиксез рәхмәтлебез. Һәм бүген әлеге сәхнәдә минем тагын бер кешенең исемен атыйсым килә. Кызганыч бүген безнең белән түгел, әмма без һәр вакыт аның игътибарын тегешибез. Ул татар матбугатына яңа мөмкинлекләр биргән кеше Марат Гатов улы Әхмәтов. Без аңа чиксез рәхмәтле. Безнең гамәлгә куючылар Татарстан Республикасы Дәүләт Советы һәм Министрлар Кабинеты һәм һәр даим безнең белән элемтәдә булган Айрат Ринатович, Ләйлә Ринатовна кызганыч соңгы мизгелдә генә аның килмәве билгеле булды. Сезгә дә безнең рәхмәтләребез. Айдар Сәйфәраевич, сез безне һәр вакыт тонуста тотасыз. Bunun için ayrı rəhmət sizə. Biz bugünkü bəyramımızı gazetamızın yakın dostları, milletimizin asıl ulları bilen, yardımı bilen hazırladık. Сетевая компания акционерлік jamiyatının генераль директоры Ильшат Шайықұлы Тардиев, Ядран компаниялар төркемі директорлар советі рәисе Ирек Фәритұлы Салихов, СМП Банк акционерлік jamiyatının Татарстандағы филиалы жетекшісі Рамиль Асфандиярұлы Қашақов, Биектау сүт комбинаты милектәше һәм генераль директоры Рәис Тәбрис улы Шәйхетдиновка без бик рәхмәтле. Сезнең ярдәм белән без әлеге бәйрәмне матур һәм эчтәлекле итеп каршы алдык. Бүген Ватаным Татарстан газетасы яңа тарихны яза. Милләт тарихы, республика тарихы, ил тарихы. Biz исән, biz яшибез. Ватаным Татарстан газетасының бәйрәме, bütün татар матбугатының бәйрәме ул. Бәйрәм белән сезнең хөрмәтле коллегалар. Безгә әле озак еллар татар милләтенә өметле хәбәрләр җиткерелгән. Бик зур рәхмәт Гөлнара Ильясовна. Хәзер сәхнәгә котлау сүзләре һәм дәүләт бүләкләре тапшыру өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, Фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Зарипов Айрат Ринатуллин һәм Татмедиа Республика мәгълүмат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Сәлим Гәрәев Айдар Сәйдгәрәй улын чакырабыз. Республикасының төп басмасы Ватаным Татарстанда 105 ел. Редакция коллективы укучыларына ихлас күңелдән юбилей белән котлыйм. Ватаным Татарстанның укучылары күп булсын, уңышлары мул булсын. Hürmetli dostlar, arkadaşlar, kirir aldığına kurgazma qaradık, anda bundan şöyle bir şekilde gazete sonları yatı. Şunlattı Vatanim Tatarstan bizning tatar jurnalistikasini, edebiyatini ham umuman millatimizga zo'r yig'inti yasagan bo'lsin.
Kazanış bir yaktan ofisyer basma bulup hem tüplü sıfatlı yazıp ikinci yaktan halkşan hem jingirtili bulup kalıp bu zor işin. Siz ulaşına bir zor sıfat vereceksiniz. Halkşan halka bütün eğitim. Men şuna sizge barızga da zor rahmat eylesinkilerine %5 yıl indi bugüne verem etemiz. Şunlarda geçit kılmanda yaşayıp gele. Yama sulardan korkmaydı. Yama izlenişler her vakit yamaşa bizinin koşularına varmış getirişler. Hem John artık yaşartıp auditörüsünüz var. Barızga da rahmat, barızga da verem. Demek kutlovlarga ko'chamiz. Ko'p yillik natijali xizmati ham massa ko'lam ma'lumot choralarini o'stirishga zo'r ulush kirituv uchun Tatariston Respublikasi raisi ukazi negizida Vatanim Tatariston gazetasi redaksiyasi kollektivina Tatariston Respublikasi raisining rahmati bildiriladi. Natijali xizmati ham massa ko'lam ma'lumot choralarini o'stirishga zo'r ulush kirituv uchun Tatariston Respublikasi raisi ukazi negizida fidokor xizmat uchun medali bilan Vatanim Tatariston gazetasi redaksiyasi davlat byudjet учреждениясының bo'lak muharriri Ahmadjanova Taniya Kabir qizi bo'laklanadi. Sotsial-ijtimoiy potensialni nig'atuga zo'r ulush kirituvi ham ko'p yillik natijali xizmati uchun Tatariston Respublikasi raisining ukazi negizida Tatariston Avtonomiyali Sovet Sotsialistik Respublikasi tuziluga 100 yil medali bilan Vatanim Tatariston gazetasi redaksiyasi davlat byudjet учреждениясының bosh muharrir o'rinbosari Rizvanov G'abdilbar G'azizova bo'laklanadi. Yıllar bo'yi namus bilan ishlashi ham Tatariston Respublikasida massa ko'lam ma'lumot choralarini o'stirishga zo'r ulush kirituvi uchun Tatariston Respublikasi Ministrlar Kabinetining buyrug'i negizida Tatariston Respublikasi Ministrlar Kabineti rahmati bildiriladi. Korrektor Salahiyeva Razina Muqaddis qizina. Sadiqova Zahra Amarat qizina. Web muharrir Viniyatulina Gulnora Musavir qizina. Tatariston Respublikasining madaniy o'sishini zo'r ulush kirituvi uchun Tatariston Respublikasi Davlat Soveti raisining ko'rsatmasi negizida Tatariston Respublikasi Davlat Soveti raisining rahmat xati bilan bo'laklanadilar. Korrektor Faizova Taniya Rashid qizi.
Muhammadjanov Ildar Rustamog'lu. Yıllar boyu namoz bilan ishlavi ham Tatariston Respublikasining massa ko'lam ma'lumot choralarini o'stirishga zo'r ilish kirituvi uchun Tatmedia Respublika ma'lumot ham massa ko'lam kommunikatsiyalar agentligining maqtov gрамотасы bilan web redaktor Merdanova Liana Enas qizi bo'laklanadi. Aydar Selkereç, Güzel Ahmet sizge. Tağın bir qat barazında qatlayım. Hükümet özünün şunday zor ihtibarını sizip, kıyınıp şunda her vakit hürmetini sizip işleyeceğim. Rahmet. Bizning bayramimizni qutlab, SMB bankining Tatariston bo'likchasi yetakchisi Kashapov Ramil Asfandiyaro'li, shunday Boltash rayoni boshqarma komiteti yetakchisi Xayriddinov Aydar Fuatula ham Zay rayoni Совetining massa ko'lam ma'lumot choralari bilan ishlav idorasi boshlig'i Bekina Amina Mullanur qizida keldi. Sizni ularga beramiz. Rahmat etingiz. Шақырылған қонақтар, Ватаным Татарстан газетасының бүгінгі хезмәткерләре һәм ветерандар. Барыгызны да шушы зур бәйрәм, бөтен республика халкы өчен зур бәйрәм булган Ватаным Татарстан газетасының 105 еллык юбилее белән чын күңелдән барлык зәйлеләр исеменнән тәбрик итәм. 105 еллык газетаның тарихын, соңгы 20 елгы тарихын язуда минем райондашым гына түгел, авылдашым да булган Илнар Хысуллинның да катнашуы барлык зәйлеләр өчен зур гомерлек. Илнарны сәхнәгә чакырып иде. Авылдашым Илнарга районыбызның башлыгы Разиф Али улы Кәримовның рәхмәт хатын алып килде. Dünya tatlıların üstünün sağlı yazmalarında kiyindirip tırsındır Ilnar'ına tübül bütün kolektif. Hem indi sonundan istikken azın kolektifler şeycilik yazılır. Güzel rahmet Emine Hanım. Татарину московскому, потому что учусь я татарскому языку. Наш банк сюда пришел недавно, наш банк с ним успокоился. Вот. Как буду соблюдать все те традиции, которые в Татарстане они есть, я хочу сказать, что я просто благодарю сообществу местному, да, то есть вообще благодарю татарскому народу, который этот язык сохранил. Меня впечатляет, когда я слышу на улице голоса на татарском языке молодых ребят, маленьких ребят, людей старшего возраста. И я хочу сказать, язык это очень красивый, и поэтому так получилось, что мы с кем стали сотрудничать первыми, и средства массовой информации Татарстане, как раз удивительным образом, потому Татарстана. Я хочу сказать, оно такое было благоприятное, и до сих пор оно действительно имеет определенный эффект. Поэтому с днем рождения, от имени СП банка, я вам решите вручить благодарственное письмо от руководителя банка. Председатель СП банка, поздравляю вас и весь коллектив газеты.
etuvchi jurnalistlarimiz, kelgan hurmatli qonaqlar, ruxsat etingiz, barabizda rayon Baltash rayoni boshlig'i Ramil Rashidovich ismidan, rayon советі, rayon boshqarma komiteti ismidan ham shaxsan o'zimning ismimdan bugungi ulug' bayramingiz bilan chin ko'ngildan tabrik etaman. Endi rayon yetakchisining o'zida bugungi chorada qatnashgisi kelgan edim. Bog' xo'jasida olib bilan bog'liq chora bo'lsa, bugungi sizdan chorada qatnasha olmaydi, shu Ukraina bilan meni jivardi, lekin men bu chorani o'zimga bek qabul etib, yoqin etib keldim sizni. Gulnar Ayliyasovna, chunki Vatan Tatariston gazetasi endi bizning turmushni chog'ildiruvchi, aning har bir qatlovli bo'lgan masalalarini oshliqlovchi, endi bo'lgan problemalardan qo'rqib, shu problemalarni chechish yo'llarini izlovchi bek botir qiyu gazeta. Sizga mana Tatar xalqina, Buyrakda mana avul xalqining turmushini chog'ildirgani uchun sizga bek zo'r rahmat. Endi mana 105 yil deb aytamiz, shunda bir asrdan ortiq vaqt o'tgan, ham siz endi o'zingizning yozuvchilaringizdan ayrilmagansiz, sizni har vaqtda o'qiylar. Demak, bu sizdan bek maqtovga loyiqli xizmatingiz. Endi kelajakda da shulay xalqdan yiroqaymishi, ularning bo'lgan problemalarini, murojaatlarini tinglab, xalq yo'llarini izlab, kundalik bo'lgan informatsiya vaqtida yetkirib, motor deb sizga ishlarga nasib bo'lsin. Ayrim rahmat aytasi kela, endi kurashchilar ismidan. Mana siz endi 60 yil endi kurashchilar bek shoirimiz Musa Jalil ismini o'tkaziladigan Tatarcha kurash beksin. To'g'ri qolib, ani motor etib o'tkazasiz. Xalqimizning botir yo'llarini belgilaysiz. Ham kelajakda da bu traditsiyani yo'qotishga yozmasin sizga. Ningdigina qiyinliklar bo'lsa da, u kurashlarni to'xtatishga yaramaydi, chunki Tatar kurashi u bizning xalqimizning bizagi, yashayishi. Endi mana to'g'ri so'zli bo'lib, qadrli bo'lib, kelajakda da bizga o'z so'zimizni ayta olurlik bo'lib, yasharga nasib bo'lsin. Elimizga, xalqimizga to'g'ri qolib, ilk kunlarimiz quvonchli bo'lsin, to'liq qonli motor turmushda yashaylik. Rahmat, bayramlar. Bizda Vatan Tatariston gazetesida ishlovchi bizning yurtdoshlarimiz bilan beg'ururlanamiz. Ularni endi mumkin qadar hurmat etishga tirishamiz. Bizni Alloh birovlar tugul, Allohga shukr. Endi ansı Gulnar Ayliyasovna, ularni o'zingizni ketib, qabul etib, motor ishlaganingizga yurtdoshlar ismidan da bizga rahmat. Ham endi rayon boshqarma komiteti ismidan sizga rahmat xatni yetkazam. Ham endi Vatan Tatariston gazetasining nashriyatini turli baloqazlardan saqlasin uchun endi kichkina bo'lak mana boshqa polisni istayman. Rahmat. Bek zo'r rahmat. Bo'laklanuvchilarning har qaysini ixlos ko'ngildan qutlaymiz. Kelajakda da ishingizda o'ngishlar, sog'lik, iminlik, yangi o'rlar tilaymiz. Xizmat bilan yongan har ko'zda gul nurlar balqasin. Ijodga tortilgan ko'ngillarda xayol yashasin. Yuraklar muhabbat va motorlik bilan to'lsin.
Daimi tanıştırıp baranız için, yanlışlarını yetkirip durganız için Vatan Tataristan sizge bit zor rahmetlimin. İsen sağ bulayık. Gelecekte bardik matur haberlerini işitip yaşarga nasip olsun. Bayram bilen. Vatanım Tataristan gezidirler. Birge il tarihin küllep yazdım bitmeyin. Yukarıda tarih okutuşu bulup işledim ben inin ha. Ay Allah. Davul şak kalmadıysam şeyi sırf gitken bu kadar kırıklısı. Buraya da. O şu güzel adamı. Buraya da. Var her bulduysa yüreğe yavrusup uzaklar mutlu şisti. Gidekle bulan yürek. Ay Allah. Bu da mesela gene şunu katı geldi. Nefte geçen şunu katı geldi. Bu bir muç ayaklarında uttırtırgayla yarayın. Anlamışsın sen. Anlamışsın sen. Yıllar ötken sayın. Olar mine tağında kadirdirer. İl tarihi. Minem de tarihim bey. Şulay indi şulay. Yıllar ötken sayın olan kadirliler. Eminim kadrim bütün bana. Söz müddesinin hakta tübülmüyor. Dur hiç benim hakta bulmadı. Hiç benim hakta bulmadı. Şu geçitlerin etrafını. Ömrün muhimini kulbi yaşadık bitsin. Silah yaşlıyım. Şiverliyim erim. Şiverliğim. Nerse? Dürüst tugul mu? Sinek keş dürüst. Sinek keş dürüst. Eline kalınma yeme. Şığıdarımı da bağla şığıdayım. Bismillah abi. İşlerin sıkıntın mı? Mine bir yanına oynarga kirden çok işlep kirdim seni yani. İnternetten kuşirip kirdim deyip parasını. Atusin kuşirnisi. Hani gördün mü? Gördün mü Rustana da? Mektepten koytuğan iyisten işlep koygan. Senin tıngı umurda gene iyisine çıkar. Bilme alay. O da ananla tağıt gelege. Senin hele ikilik neden tezedesin var? Kalk oyna koy ikili. Abi midistava ya. Allah. Hazır gastavım içine. Hazır gastavım içine. Hazır gastavım. Hey! Allah. Darı onu sen tartmasın. İyi. Kırdarının iki tarafında. Kıdeli, geldi bunlar. Öyle bir de. Vaya ben Var ya. sonra kire gelen. Ne? Ya, öyle. Ha, mine. Sonra. Ey adayım. Tarihtan. Tarih. Ekiyet bitti. Ekiyet de seni bitti. Tarihtan? Nişet tarih. Ekiyet basın ol. Bayar yanında. Yanında. Tarih okutuşasının anava
tarih dersinden ikili alıp kaytan. Hey! Kayış bile yarışıyor bu seninle. Bize tinin kayışından korkup duraydı. Baba yazdım bitmeyin. İnternetten kuşerip yazdım hatalar kelip çıkan nişik şulay bulgandır anlamayım. İnternet sana da dürüst evri bula demeni biz başka. Ay Allah, sen şunu yüreğin vardır dedi. İnternette yalnız bulunana bu ayıplı mı? Öyle. Kim kayıtlı? Kim kayıtlı? Koydan nerse yazalar şuna şanıp girsen nadan kalun var. Ulayma. Şimdi cimaydı. Sasa. Mene 1920-30 yıllarda Kazan'da zavod fabrikalar işçiligi pramышленность ko'tarilishi turunda yazılgaydı. Sen babandan sıramışa şuşunu internetten koşarıp koydun ha. Bu bir bitmişke, bir uzunşerlikli tema. Vatanım Tataristan gazetinde bu temaga listelegen makaleler var. Abise, baralı. Üçüncü kitap kiştesinin yak tartmasından 25. dip tamgalangan gazet tırgağını alıp çıkarı. Açıklandı. Bu Cemil babay, siz şu kadar gazetlerinin kaysında nerse yazılganını da bilesizmi? Qaysı bitten nerse yazılganını hatta bilen. Bu bit bizning turmuş, bu bit bizning tarih. Gazetning adı de bir Jongalava. Babay, gazet oku hazır ne mod? İnternetten koşarıp yazıp ikili alu modunu mu? Вообще-то, internet bizning kelешегimiz. Onda bütünüsü de var. Bütünüsü de var. Bütünlerini bir yerге tüyegez. Bilesin mi? Çöplük bulavul. Akşi balasına çöplükte kazımı gelişine. Ты даешь, babay. Mini şüpleginde ola. Spurlaşma babam bilen. Çöplük olmasa ikili alıp kaytmasıydın. Baş bilen akile. Baş bilen. Mene baş bilen. Çok telefonunuzga bağlı oturar. 100 kilo biter bitindi. Kara deylemden alayga. Koya. Koya git. Anazır. Ne şunda bulurga deyiz. Tak. 62. Saat. Ne şunda bulurga deyiz. Tak. 62. saat. Mene tattım. Vatanın Tataristan gazetinde şu zamanın en tügel, en dürüst mağlumat mene şuşunda Arazanı ikavlab okağız yana. Mena ikili koymadılar. Kolturap durgan işligine. Etken işleriz. Babay ya. Alay. Eğer ne işlemesen evine ittirip telefonunu aldığında marş bulmana. Vatanın Tataristan gazetesi Республикабыз һәм халкыбыз тарихының иң төгәл ел язмасы. Иң беренче соннарыннан ук аңа гаять катлаулы бурыч йөкләнә. Дәүләт газетасы сыйфатында рәсми хәбәрләр, документларны җиткереп, хакимият белән халык арасында арадашчы булу һәм шуның белән бер рәттән халык мәнфәгатьләрен кайгырту, укучылар ихтыяҗын канәгатьләндерү, тормыш чынбарлыгын яктырту. Октябрь революциясе дулкыннары, ТССРда мәдәният һәм фән үсеше, гражданнар сугышы, бөек ватан сугышы, илдәге иҗтимагый сәяси үзгәрешләр, салкын сугыш, космоска очу, СССР таркалу һәм башка бик күп вакыйгаларның үзәгендә кайна, аларны тарихи төгәллек белән яктырткан Ватаным Татарстан Республика тарихын язучы төп дәүләт газетасы.
aziz, yakınsın falan. Duyar duymaz, bütün bir his bulur. Şovlu yuram yastan kadir kalgan. Gider tüger, hisler taşır. Sıklanan dağılır tüm kollar. Ben yalnızlar, siddesi yukarı. Sinmeden bilen aşklar. Gel bardak, senin kuşağında. Şılarına tutam yollara. Sinmeklerle kuşağıma ağlar. Calarım olsalar başkalar, Eder tüger, hisler taşır. Sıtlanıp dağılır tüm kollar. Ben yalnızlar, siddesi yukarılar. Sinmeden bilen Gider tüger, hisler taşır. Sıtlanıp dağılır tüm kollar. Ben yalnızlar, siddesi yukarılar. Sinmeden bilen Ulan! Ya, нәрсе? Tarih okutuşum нәрсе deydi. Kelene bir işlege düzen. Ay Allah'a şükür. Mene aytdım bitmişsin ha. Vatanım Tataristan geldiğinde bütün нәрсе dürüst hem güzel. Çingil babanı tınla oğlum, babanı tınlasan ak sakallı kalkmalısın. Şulay babanı tınlasan, kortayırga da öldürmez. Mene kortaydın bir tane. Yara kupteline savunmayı da kapatırdın mı yanarsanla? Tigip koyasın bana. Tigersin. Vaşıkna hayle rubrikasını okusun var. Ne sakın şu kamışını tutup giriyorsun sen? Uyuga, yaşit tuzanın basar bütün dünyanı. Tiger, bu tuzanla batırdın. Tuzan fırkatıp tuzan basalar mı diye bilsen. Ne bilme. İyi, bu kavuzunun hayle rubrikasını, vatanını yaratırga üretmezler mi üzerine? Gerekse minalarını üzlerini üretem, olarını da babalarını da. Balalarının başını kaldırma değil mi? Onlarga senin gazetlerin gerekmiyor kadar. Onlar üzerine bir karşımda. Bilelerdir. Var şey koyalım, salmak gibi. Var.
bilsin. Özümün keyfim yok. Nerse buldu? Bulmadı, bulayğına. Bulayğına verince bulayğına bulmuş ya. Beğenmeli babayı. Daha şükür şimdi babam bilen gidiplerse, ötücüler babam bilen. Nerse buldu? Samat bilen aşulanıştı. Geledi. Ruslarını utkeletu, bir de yakşı tüvülüydü ol. Nerse değil? Ulusu da kayıplı. Şayarını anlamay. Şayarı türlü bulabit olun. Şayarı da şiklüsse, mıskılla vaydene. Ya, nerse değil şayarı? Öyle nerse tügül indi şunu. Şulayda. Yara. Samat bizim klasta bir kızını yarata. Ağlaydı. Пора байтерга уяла. Я же рожи не вышел минус от Мазды. Тоже мне. Nerse diyen sözünde bu. Yok, abay, şılapla para sinana. Yok, para sinana. Hani bir kıyafetli taksi bir. Al su первый красотка. Samatörlükten mini hikmet şundan. Ну şundan şu. Min klastaşların bilen turgan şirde tuttum da. Al su min eyte. Samat sine yarata. Sen deyip tümlerin yıklamayın. Birer tapkır bulsa da uzattır indi şundan deyip eytken idim de. Ansu burtunep yigirip gitti. Samat min alıp geledi. Sen o kelemişe dostlar bilen şulay şayaralar mı ne? O bitsini yakın itip, dost itip, üzünün yüreğin aşkan. Esin, anın canın hatı kırıyan sen. Baba, şayardım buna bitindi mi? Şayarı da türlü bula. Şayardın. Üzümüne başkalardan çıkıyaptan kim deyip sana bir ağır hizmet ol. Bir grepte yaşamında mene burunga kızlar isikre başlamış. Okul satmaydı babayı, bulayda helim gitti. Okul satı tügürsünü yakşılap terbiyelerge kiren iken hadi. Eyni. Abise! Dörtüncü kiştenin Sulyak bölümünden 278. türbekini alıp çıkalı. Ne vatanın Tataristan gazetinin edebiyat sayfasında bu meseleye karata bir küp hikayeler var. Şen dostlarının kadri bulunduğunda. Minaş ol. Ne? Baba ya. Uydurdu beni şu gazetelerin bile. Dostluk turunda internette memler tulup yata. Bunlar da buna okup nerse özgersin. Nerse özgersin. Minnar. Var. Bayselikten okurlayken kursatıp yürüme. Kılan bal. Okumasa etiğine itip telefonun aldıra marş etmeden. Halkımızın medeniyetine, edebiyatına, ruhi turmuşuna bitaraf bulmagan Vatanım Tataristan gazetesi, asır davamında Tatar yazıcıları için satlı edebi meydan bulup durar. Milletimizin meşhur ulları Kaleskar Kamal, Fatih Emirhan, Galimjan İbrahimov, Hasan Tufan, Musa Jalil, Muhammed Sadri, Nuri Arslanov, Fethi Burnaşlar kalemi büyüklüğün miras itip algan gazete her daim yazıcılarının edebi eserlerin bastırıp kile. Vatanım Tataristan, zaman edebiyatı bilen bir tulkında. There
Al bir şey kalımında. Cumhurbaşkanlarını ayırıp koyarga buldum. Onların formusu başka bir. Eyvallah. Başlaygan da kıtırgan. Şisti başın tükken edensin. Sen akıllı bulup yaşamın ne kızığı var paşa? He? Şularını biz bilen kişe bütün idenini bozup bitirdik. Bularını dişli buldurgaçı, idiklerle otan salırgaçı, kışıga faydası yeri içmezler. Agacitten faydası yok desin mi? Hiç faydalı kırıkta varsa diyeceğiz misin? Ana, onun kız emir tarih feninden ikilisen dişli kaçatıp kayıttı bir tane. Büyük bilesin ki sen bu gacitler bilen üniversitet bitirir bular. Ulan bırgına da bilesim ki. Bırgına da. Nerede oldu? Oy Allah. Şibin kırgın. Şibin de utirem bana. Şibin. Karakolun da kalın gitti. Elle oşunda. Babay, evet. Evet malay. Ya, Nihal anda. Samat Nihal. Burada yaxşı, kстати, Samat bilen keliştik. Meneyvet bulgan. Babay, Ha? senin hikayelerinin şundan da faydası buldu. Kolay mı? Kişi şularını tülü boyu okup çıktım da hislenip bugün hafıda utindim. Alacis oğlum, yigitler şaşlagansa. Bir geldi o, senin faydalı. Yok şunlap da, senin hikayelerin emetigi internettagi memnarga qaraganda köpke yaxşıra. Mine aytdim bitkinsin ha. Babam ol dünya geçirgen kişi. Eyyi. Mine bu gazitlerini başta benim ettiğim şeydi. Anları min. Mine şularını miras edip sina kaldırga hıyarlanan. Sinde ziyarın. Düştü babay. Nerse düştü. Bir geldi o dip baktağış sen bilgirek indik. Ha? Yok, babay, aşılanma, конечно, değil mi? Benim bu kadar baylıkına bir neydi olurluk halde tügül. Nişli bin olur bile. Nişlim deyip mine faydası deydi bir tane. Babay, hazır bir zamanası başka, yana texnologiyalar, internet. İnternet tamındaki evler barısı da var. Hey. İnternetten kuşarı alıp ikil alıp kaytkanı unuttun mu ne? Ha? Babay, hazır bir şey fırsat. Hazır bir şey fırsat. Gidelim lan. Mahsus senin işinizde taptım. Gidelim lan, bana kara. Vatanım Tataristan'ın resmi saytı var. Ot, ağa türlü temalar, ağa rubrikalarga bölüngen haberler, göresin mi? Fotolar, video reportajlar da var, komentariylar. Siyaset gerekse siyasetini, edebiyat gerekse edebiyatını da buldular. Sen internetini yok var değilsin. Olmaz. Babay, bulmaz deme, dünya bu. Vatanım Tataristan, zamana bilen brigadlı. Dime, ilk oturup gazete şiirinin mevnesi yok baba, yok. Yana teknologiyalar, internet, buna bu da varsa da suya da biter. Doktor oğlum, mevnesi yok deyip eğitirge başlatmadı. Gazet, her gailege barıp jitkenşi büyük uzun yolu da. Ama küp kişinin hizmeti, tırışlığı kırgan. Senin o internetinde teni tutup karab bulmaydı. Utsunergen olacak, atılırgan olacak. Eyye, mağlumetler sızılvatırgan mümkün. Basılıp çıkıp, il boylap taratılgan gazetinin degi mağlumetini bir nişitte sızıvat almışsın. Onun bir isigine de jongaraha kıştır getirip aşağı bulga tutup gecit okudan da rahatrek nerse bu dünyada yok bala. Aşolayda isep bergelir. Senin alades izlep tapkansın. İnternette Vatanım Tataristan gazetinin saytı bulup büyük bakayım. Demek gazetini yaşlarda okuyalaşa. Vay babay.
Двойной голос шығар. Среверна алып, среверна. Может быть, севершная. Мен жерге яз білән келгенмін. Яласы урында күлгенмін. Көз яшын йөрәккә
şekilli akıllı yigitni gündüz şeb yandırıp izlese de tapalmıyor bu. Görse küleydi. Demek senin kişi tuğru. Senin kişi bilmazsa o sana kirek mi de? Mene fikrim bende ya nokta koy ya başka etapta koy. Hı? Haydi. Yazık bari. Haydi yazık. Nasıl? Haydi. Hazır. Ha? Hazır. Haydi. Vah. Also sen. Aha. Tak. Oh, also pichate. Sezel soma. Oh. Nişit heller bir. Pichate tak. Heybet sinike. Kırıl min yazıp da tırmaz diyeyim. Yazabit bu. Ne bileyim sen fotoğraf düştü. Hayda. Kuruşu değil. Atak sırası. Hadi mermer kızımda su bağlar. Yaz. Bugün biz bilen ne işlisin? Tak. Kazı pichate korar mısın? İde tutalım. Kuruşu değil neydi? Belki uğramdan eğlenir. Hava suva koydur. Ne şuga yaz. Yaz. Nasıl uyandırsın? Tak. Var mı cevap? Ne ettin bir? Yaz mümine kızı. Kıl bilişkenge güne edep soklattığına cevap bir de şunun bilen şu. Samat bırşılma. Şakır. 3 yıl güdeler. Oha! 3 yıl. Nin şakırgan her yigitge yerip şap almıyor. Eferi çekitler resim evinde bulmaz şimdi işlerge. Vah, şulay ittir yazsın. Eyde bir oyun oynayız. İndi mi ye? Toplan vakit. Tak. Eğer sen beni şoklattır alsan çıkarmın. Şoklattırır kardeş. Bizning zamanda kişinin nerse bilen şoklattırırlar bula ekensi. Samat. Akşam bilen. Telefonu akşa salar atıyor. Yuvinde sen nerse bu bit kişide satıp alıp bula. Dürüst anlamasa o gelirse. Da. Kazımındaki eşisimiz şiberine ilişkine. Bu akşa salıp sayız başa. No. Kaça? Lap taktım. Samat. Şeşer beylemişlerindeki. İsimiz bilen mi? Kuryer bilen. Yok indi. Bu bir banayla bula. Anlaysın mı? Mene. Kümüleden öte. Kılların oynatırlar midir? Uylap tavarda kire. Mene benim hislerim ne duysun? Mehabbet tarihimizin başı şul bulsa. He? Mehabbet tarih. Anladım. Koyalı vatanım Tatarstan sayısı. Nerse vatanım Tatarstan? Sena mehabbetimle kavuşurka yerde bitem. Çok kumaşılama. Yerde bitem. Keşik bilen mi? Tak. Koyalı da bir rubrikası. Şiirler. Bunda bir 20. asırda bulgan sonlar yok. İşlerine sınıydı. Однако бабай haklı buldu. Sayt Aybet, a gazete formatı daha da yaxşıрақ. Ayda. Babayın bayılaklarını alıp gelen hazır. Sen neresi? Sen abi. Gece çiri yıktı mı nişanınca? Para. Alsu kitaplarga tamana şulay mı? Şulay. Bu. Demek bu hisse. Onsuz şiirinde yok. Şiir. Sen şiir? Şiir ege. Mehabet
Bir günümni bo'lak ichimga so'ramayman shundan ortig'in yanadan tirilib ketsen eli o'lib bora turgan shotlig'im shotliq o'shoq bitu o'shoqqa o'tin istab turu kerakli o'shoq so'nmasin deb üzüp solib turamonda yurakni yuragingda üzülüp bitib bora yog'armandir oxiri jirlarni yog'arga jirlarim da bitse ni ishlarga qolur onlari bir kuningni bo'lak ichimga sening nuring qolsin ko'zimda obazarman ona quyosh etib jonda quyosh so'ngan kunda Olma kuzlarına, dur qarab
бабайның газеталары бу юлы да ярдәм итте. Самат белән алысу бер-берсен тапты. Шын пар булу өчен күңелләрнең бер дулкында булуы шарт икән бит. Мин бабайның газеталарын нишләптер ярата башладым. Ул әйткән, барынны кытыклый торган исерткеч рәхәт исендә тоя. Кыштыр-кыштыр китереп, аларны актарудан тәм дә табам. Сүзнең кагазгә язылуы ни кадәр мөһим булуына да төшендем сыман. Бер санда Тукайның шундый сүзләрен укыдым. Бөтен китапханәләрне, матбугатларны ва газеталарны ябып бетерсәләр, бүгеннән алып яңа киемнәремне җыртып ташлыйм да яллан аяк чыгып йөгерешәкмен дигән ул. Чынлап та. Газетлар, китаплар ул бит безнең милләтебезнең дөньяда барлыгын, терек килеш икәнен күрсәтеп торучы байлык. Бабам дөрес әйткән. Интернетта теләсә нәрсәне төзәтеп, үзгәртеп була. Кагазда юк. Менә шуңа да алар яшәргә, үсәргә, булырга тиеш. Минем карт бабайда, бабам да юкка гына җыймаганнар ул газеталарны, юк. Милләт тарихын, ил тарихын саклап калу өчен җыйганнар. Менә мин дә аларга ярдәм итәргә булдым. Әйе. Милләтемнең рухи байлыгын минем дә булачак балаларыма, оныкларыма тапшырасым килә. Менә бу үзем яздырып алынган беренче газетам. Бүген минем ил тарихына бәйләнгән үз тарихым башланачак. Ватаныма мәхәббәт белән сугарылган тарихым. Meskenden bik, ele gurur bulayım. Gurur bulularga niciden. Sımlanamız kadar kütkeler. Işsağına kütte biyeser. Sımlanamız kadar kütkeler. Işsağına kütte biyeser. Simil halkın erken ezerinden. İşte ağız getir, düşmanların hürmetin bize. Yorulmanın ikimiz bündür, düşmanların hürmetin bize. Yorulmanın ikimiz bündür. Batur halı, biz bakır halı, Hüsneyselerde alındı. Gururlu barına, gururlu bezme kanatlı. Milletürni gururlu barına, gururlu bezme kanatlı. Sindir halkın müqəddəsliyindən, işli sinan üstünlük.
Yaktın nişe yüreklerde İfaderli eylem düşmanı Yeşil şirde birden izin nişe Başını büyük tutup kalmadı Yeşil şirde birden izin nişe Başını büyük tutup kalmadı Sikrit halkın bir gün nefsinde İştir sıkamız güldür Düşmanları fırlar etsin bize Varolların izin üstündür Sikrit halkın bir gün nefsinde İştir sıkamız güldür Düşmanları fırlar etsin bize Şunun bilen beyran tomoşamız ahırına yakınlaştı. Gazeteleştegen her hizmetkarga zor uğuşlar, icatlar dilimiz. Vatanım Tataristan dilimiz tarixin yolun, okuşlarına faydalı kengashchi, yaqin do'st bo'luvin devam etsin edi. Bugungi yubiley kechasi uchun maxsus hazırlangan tomoshada qatnashgan har kimga ulug' rahmatimizni bildiramiz. Ijrochilarimiz Tataristonning xalq artisti Zaynab Bakirzinova, Alina Sharifjanova, Tataristonning ot qozongan artistlari Rayas Fazlikov, Elsa ham artoristlar, ko'pgina belgilar laureati Ilgiz Muhammadinov. Shular Kamal teatri artistlari Aytur Shaydulin, Ilmiz Salimov, Tataristonning xalq artisti Silvira Yakbarova, Rossiyaning ot qozongan Tataristonning xalq artisti Zitar Harisov, koreograf Aleksandra Yurchanginova, komandaning performans kirimi, ssenariy avtori Rezida G'o'dayeva, rejissyor Liliya Ahmedova. Tomoshachilarimiz, kelgan quloqlarimiz, sizga ayrim zo'r rahmat. Sog' bo'linglar.